Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience. Like a seed in the snow, I've been buried to grow. Wahai Rahyuddin bin Alimin, berdasarkan taukil dari wali nikah, saya nikahkan Nur Aziza binti Insinyur Waliuddin Hasta kepada engkau dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Aziza binti Waliuddin Hasta dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. I believe that my season will come. Lord, I think of your love like the low winter sun, and as I gaze I am blinded in the light of your brightness, and like a fire to the snow, I'm renewed in your warmth. Melt the ice of this wild soul till the barren is beautiful. And I know, and though the winter is long, even richer the harvest it brings. And though my waiting belongs even greater, your promise for me like a seed. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, I'm just in the winter. If all I know of harvest is that it's worth my patience, then if you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter, 'cause you're the God of greatness. Tanah tosibali mopoji egana carita ilaloi pedina milona uramane ipirasai ajana kas tosi salai nasaba masuk dunia dia Lara madeci tosi balirino ahira Murenu wangi andi siama to siama sea Nareko baja sangadie Salamu tekuasa segala tekunawanawai natie mapoji namuni
sajana kasih to sisa lain sama masih dunia tiada madice tu si balilino akhirat wangi andri siapa to siapa saya Nareko baja sangadie uruntu i atas salammu kekuasa segala tekunawanai naati mapuji namuni mapedih nyawaku hatiku purai waktan dari mula si pojingata hidup miri lalang hatiku agai gaurangi na hati emak poji agai gaurangi na hati emak poji Soli berdanang naik demi balik
Al-Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi li barakati ama ana lahu wa aula. Wa sallimu ala nuril mawsufi bil tawaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil durril karimati wal jibah wa astanillahi ratan nabawiyyah wa yawm sahabata wal atba wa mawala wa astajdi hidayat li suluki subul walidatil jaliyah wa indu min al-gawayat fi khitatil khitai wa khita wa anshir min kisatil maulid nabi burudan hisanan aw kariya naziman min an-nasab syarif bil qala masami bil haula wala quwwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ilmu tusai wasmu yang langsung ilmu tusai bidni taqasi fi bilad qura Quraishun wa ilakum salutum qurashiyah wa ma faqa kinani kama jalal mudaratul ilyas wa huwa awwal man anzal ila al-habil haramiyah wa sumiya fi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam zakarullah ta'ala wa labba ilmi mudarrin nizari ma'adil adnan wa hadha lilkunna al-faraid al-bayan sunnati saniyah wa rafu'il khalil ibrahim amsal mishari wa aba wa adna bil arabiin dawil ulumin nasabiyah la tabi ismail nisbatuhu wa tama wa antasiul ula qala bil ma'i jawza afala itu sudari wa fafari antafil yatimatul asma wa khair Haji wa Amirullah Karawatil Muhammadin Abad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lamma'ifatin najariyah wa masamatin syaran sakinah sadah ada rawumuhu laylatan mudin asyad wa maryam fi nisbati min al-adarahan
مولد كان منه في طريق الصبر عليه ووبا وطوالت بشرى الحياة إلى القرون المصطفى هذا وقد استحسن قيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذوي رواية وروية فطوبى لمن كان تأذن صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصلى الله عليه وسلم وسير إلى رفقة المسلمين وأسعاره البرية والمحلين الذي حسنت إباؤه وسجاياه ودمه من المنقلب ويرث إلهه كالبرية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور الله ولو المتقبل الله ورجمت النجوم النيرات كل رجم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم سوريا واستنارت بنورها وحال الحرم والربا ورجم عنه ودات له قصور السلام الكيسرية فرأحان بفتاه مقتدره وانسى الإيمان بالملائكة المصرية الذي يرحم زوانا سفه وسوى وسلك أربعا وسلك من زرقات يومية وبشير منذ إسراء جريا ثانية مسرة تحرير اللهم صل وسلم وبارك عليه ميلادي عليه الصلاة والسلام بمصر وردات قبله عهد الذي حمد في نصرة الدين وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليه وقعد في 9 من السهول بفتيل الكفوة وصق الملكان صدر سريب لديا
ثم آتوا بآدم النبوة هدما ووزنوا فرجا بألف من الأمة الخيرية ونسى صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من آل سبا ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمي ويبي غير ثانية حسرا من أن يصاب بمصاب حادث تنسى وقالت عليه حليمة في أيام وبسط لها من رداء السرير بسات بر وندى والسيء أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد أسلموا في الصحابة ثم أصبر وسالوا وسائل وتنزل الأرض وبالأمر سبيا وغير من في ذكر فيه تفكير سبا وهلك بده صلى الله عليه وسلم وأصحاب حتى أنزلت عليه فقد ما تؤمر فله بسؤال إلى الله ولم يكن منه حتى عام عليه وعلى نفس ما أسفل الدنيا فتجرى له بالفتح كدعوة وأنا من المرء فعل في سنة إلى النهيات النجاسية وأنا عليه أمه كاليوفي فعله كل من القوم تعالى وفي رضي الله قيمت بدمائنا ثم أنا صلى الله عليه وسلم مكة يزن فسله ولو جماله ورد بذلك أن تكون له ساما فأبى وكان صلى الله عليه وسلم أنا شرفي ويكرم والأبدل وينسى ولا يكون إلا الملائكة سواه بالنسبة بيانيا ومن قضاء وصل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه الأرض كنا ممكنا الله وإشباع يا من تفرد بالبقاء والإذن والأزلية يا من لا يملك القيومية وأشرفت في من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أنزلت من ظلمات شرك الهدى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أهل البرية وسفينة السلام خزائن منك الثانية برحمة ومغفرة وتقيم أما سواك بنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومصطفى الرمية وحقق لنا ما منك رجونا وحنوس بالجبرة الجوهرية وتعلق صدور ما في النبي فتقبلنا وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه وكلمة الصالحة الفاتحة دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
nada piwatna mat dene daung marah kowe temak gunani rita kena na iri angin teparitai murapani aleku aropo temake gunae purani muala cholina narang muak biya mataro ada Ri tengah tau egai mu palasuk cai muri aleku ati jauh toni mapedi mu tambai simulang mapadua temagunan ipari
temu salai agak guna uparada hati memujiku lebih dia ale-ale pedih mu tambah isi mulang mapadua temagunan ibadiati si serupa ini adekku bulan Nabi macam nilada mutun rumai lo matepen ubaliwi papa jimbu wasemide cengurung tu bagi mulai seriwi temu pedihku mu pandua temu salah kaki utuju mata mamula toni cina kuriareta utiro de cepoleri mabelai urampe toki ripanana jauh sengeri sewani cini cawamu tak bajuri olokku tepani udah niri laleng hatiku reko dewi taki laleng nasi soe namun ikare bade ceta sautoni nyawaku mula macani pada jani capa makasih pada ulangnya namamu are sialam peresuga sama sayang hatiku tak bulu ni mapuji ganja majai lulu mani aku isengi pasia semanengi de cina pedih pada toni Toma bismillah bawan darimu
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia, khususnya calon pengantin kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang penuh berkah ini kita akan menyaksikan ijab kabul pernikahan saudara Rahyuddin bin Alimin dengan saudari Nur ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung melangkah ke acara berikutnya, yaitu penyerahan mahar dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Masing-masing perwakilannya bisa naik ke panggung untuk penyerahan mahar. Kita Pak Waliuddin dek. Satu kali. Kau jadi foto tak? Ups. Tanda tangan tak gini? Iya. Disuruh kan sama biang, dia mau kecil, dia mau turun. Nur Aziza, apakah ijab kabul dilaksanakan sendiri atau ada pihak atau orang yang ditunjuk mewakili Bapak? Saya persilakan Bapak Waliuddin bicara. Saya sebagai ketua dari Nur Aziza dari Institut Studi Ramadan ini, saya serahkan wali nikah kepada kalian. Saya akan mewakili Bapak Insinyur Waliuddin Hastan untuk menikahkan putrinya Nur Aziza dengan seorang laki-laki bernama Rahyuddin bin Alimin sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ya Pak ya. Saksi. Pak, meskipun singkat saya akan sampaikan kurang lebih 2 menit. Tolong ditunggu, tolong bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa min ayatihi an khalaqa ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Tolong yang pengelola gedung, ada mic tak yang lebih baik? Rahyuddin akan menjadi seorang suami. Saya wasiatkan kepada saudara untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, tegakkanlah sholat dalam rumah tangga. Insya Allah lagi sesudah hari ini Anda akan menanggung kehidupan seorang perempuan bernama Nur Aziza binti Insinyur Waliuddin Hasta. Apanya yang ditanggung? Banyak. Makannya, minumnya, pakaiannya, umrahnya, saudara semua yang menjawab ya. Apakah saudara Rahyuddin sudah siap dan bersedia? Bismillah, siap. Siap. Yang terakhir, saudara Rahyuddin sesudah Anda menikah, setialah kepada pasangannya. Tidak ada lagi wanita di luar sana di hati tak kecuali istri tercinta. Pokoknya hanya maut yang boleh memisahkan Anda berdua ya. Sakinah sampai surga insyaallah ya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan-pelan Ki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Siap. Dengan siapa? Dengan siapa? Nur Aziza Binti Waliuddin Hasta. Jadi mas kawinnya cincin emas dan Seperangkat alat sholat. tunai karena Allah ya. Insinyur Waliuddin Hasta karena Allah Subhanahu wa taala. Cincin emas dan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usika wa nafsi bitaqwallah wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim biihsan. Wahai Rahyuddin bin Alimin, berdasarkan taukil dari wali nikah, saya nikahkan Nur Aziza binti Insinyur Waliuddin Hasta kepada engkau dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Aziza binti Waliuddin Hasta dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Mari kita berdoa untuk pengantin. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Bersama Khadijah Kubra. Ya Allah, berkahi kedua pengantin kami. Kumpulkan mereka berdua dalam kebaikan yang sempurna. Ya Allah, bersama Ibrahim dan Sarah, Kau menyatukan Muhammad dan Khadijah yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Karuniakan pula ke Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Rahyuddin bin Ali bin Hasta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mewakili kantor urusan agama Kecamatan Biringkanaya, saya serahkan 2 buah buku nikah kepada mempelai laki-laki. Nanti ini yang coklat untuk suami, yang hijau untuk istri ya. Disimpan baik-baik karena ini dokumen negara, banyak sekali gunanya. Nanti kalau mau ke haji umrah dicari itu bukunya. Iya, betul. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت
جلالي أنت لا أغشى عزولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسمت يغيب السعد إن غبت ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت أحبك مثل أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبي أنت زماني أنت حبيبتي